Volim te, Gospode, snago moja. Amen. Pa zre ona falinđape, hej, mesium zuralo. Mesium zuralo da su si caro. Mesium zuralo dolese su devel mani za perinđa. Mesium zuralo dolese su mesium rekli nešto. Drogo li naput delo. Tu se li snaga. Jer dajte pena dolese delo boli naput dolese su se tu mli snaga. Na si ume, na neja na mandi snaga, na si ume snažno, na si ume jako. Evo tu si li snaga. I kada kav šukari, i kada kav loša, tu si li snaga. Iznad sad, boli naput. Amen. Ajmo tu štako preteslavi nama reći dede. Haleluja, Gospode. Oče naši, Gospode naš, dajmo ti slavu i hvali ovom danu, Gospode. Uzvisujemo Tvoje sveto ime, Gospode, i večeras te kažemo da te volimo, Gospode, da si ti naša snaga, Gospode, Bože moj. Večera želimo Duha Svetoga, Gospode, Bože moj. Neka se Tvoja vatra, Gospode, Gospode, neka Tvoja sveta vatra, Gospode, zapali naše srce, Gospode. Volimo te, Gospode, volimo te, Bože. Haleluja, Isus. Slavimo te, Bože moj.
večeras radi velike milosti Tvoje. I večeras, Gospode, molitvama našim, krećemo pred Tobom, Bože. Dajmo slavu Tom svetom imenu Hriste. Slavimo Tebe, Bože. Sa silom i mudrošću, obrano stranu i čast. Gospode, napaću, Ti si jako veliki. Tvoj narod Ti čeka sada, dođi u svetosti. Gospode, Ti si da si, Ti si povredi. Aleluja. Cela crkva peva, pa rukama maše. Adonai, svi će krenuli pred domom Svevišnji. Adonai, o Adonai, samo Ti si Bog, svi će priznati. Adonai, Adonai, svi će krenuli pred domom Svevišnji. Adonai, Adonai, o samo Ti si Bog, svi će priznati. Slavimo Te, Gospode. Bože moj, večeras, Hriste, govorimo da si Ti silan Bog, Isus. Večeras, Gospode, iznosimo molitve naše pred Tobom. Donosimo srce naše pred Tobom, Gospode, ovakva kakva jesu, Hriste. Bože moj, znamo da smo nedostojni, Gospode, ali verujemo, Gospode, da smo silni i moćni u rukama Tvojim. Verujemo da si nas spasio i zbavio i zato slavimo ime Tvoje, Gospode, jer Ti nema ravnog, Isuse. Uzvisujemo Te, Bože. Sa Tobom sve je moguće, ne samo da ne sviđaš. Sa Tobom sve je moguće, ne zaustavimo se. Sa Tobom sve je moguće, ne samo da ne sviđaš. Sa Tobom sve je moguće, ne zaustavimo se. Ne zaustavimo se. I nema Ti rada, volina Tvoja večna je, Tvoja crkva i znaš da ne zaustavimo se. I nema Ti rada, volina Tvoja večna je, Tvoja crkva i znaš da Sa Tobom nema prepreka, koje ne mogu savladati. Sa Tobom nema nevolja, koje ne mogu podneti. Sa Tobom nema prepreka, koje ne mogu savladati. Sa Tobom nema nevolja, koje ne mogu podneti. Ne zaustavimo se. I nema Ti rada, volina Tvoja večna je, Tvoja crkva i znaš da ne zaustavimo se. I nema Ti rada, volina Tvoja večna je, Tvoja crkva i znaš da
Datutano tron devla, devla je ratva datutane visine i prali pene kaj gili penol, tvoja crkva je snažna u tebi. I ajmo sa rijek crkva, sa rijek duh je rate slavinama rede vle. Ama tu ću kujna nešto ne votaru devel, jer omarode veli dživ do devel, amarode vel put istine život. Ajmo te vas daj devleno tron, ajmo te vas daleno molitve. Devla penada voli natu, da si anđiv do devel Isuse, jer ja devla moli na Isuse Hriste. Rad voli nas za nevi snaga, za nevi ljubav Isuse. Rad voli nas za suštini viđana neke. Rad te temen Isuse Hriste. Ne uzmi si nam pola nam Isuse, jer si nam dostojan devel. Haleluja. Господи,
ангели со пенол, осветно духите влесоја на пекапе. Бичалделато духе, Zahvaljujemo Ti, Gospode, za Duha Tvojega koji je u nama i njime smo zapečaćeni za dan izbavljenja, Gospode. Hvala Ti, Bože moj, zato što nas toliko ljubiš, da si Duha Tvojega dao da živi u nama. Hvala Ti da smo Ti dragoceni. Hvala Ti da si nas odabrao, Bože moj. Hvala Ti, Hriste. Zaista si dobar Bog. Pun si milosti i ljubavi, Gospode. Neka je proslavljeno ime Tvoje, Hriste. Slavimo Te, Bože. Hajdete na stavinate, slavinama, reći gde da gde. I te pred nama je rad. Kroz zakajagili da svako slava pripadini Isusese. I da nam postoji ni vijeka ver. Da se pripadini slava. Sinoma reći gde da bles. Slavimo Te, Bože. Slavimo Te, Hriste. Slavimo
Jedni sa drugim. Hvala ti Bože moj. Eto, ne vidimo ti Gospode, ali osjećamo da si ovdje među nama. Zaista osjećamo prisutnost Tvoju, prisutnost kroz duha Tvojeg. Osjećamo Gospode tako što podižemo ruke naše, plačemo pred Tobom Gospode, srce naše izlivamo Tebi Hriste. Bože, divan si Bog. Hvala ti Isuse. Neka je blagosloveno ime Tvoje, kao i brat koji će propovedati Gospod. Čuvaj ga i štiti u zaštiti Tvoje, u milosti Tvoje Gospode i Ti ga vodi. Neka reč Tvoja koju si poslao nama, kroz njega bude najprije blagoslov njemu i njegovoj porodici, a onda i nama Hriste. Hvala ti Bože moj za sve. U ime Otca i Sina i Svetoga Duha u nama. Amin. Amin. Šajte bešen, kaj glava šegi lej, kak je dao dobrovoljni prilog. Slavim Marija Devle. I veruj nada, od raciji neka te prisuti. I veruj nada kova, koalo,
разтеретиме, се леса оперет. Сеđавото перетиме. Да е рато се ти джаде леса олакшање. Да само олакшање веќе у присутност. Амен. И рад, пале де леса нака проповедина, не? Ајмо рати што најде лесо лафи. И те што најде вал, соја се верата, мало люди. И свако лафи со кашуна. Ајмо те трудинаме, те упинаме, вас се суди, па упиновам палигаменто, ама роги лоте остави. Свако лафи која кашуна те карола ме и Амен. Кави кинај пале да ми ре, ајмо те да Pa smo se onda dami. Neđemo se dami. Dobro. Neđe. Kaj ćeš ovo lepo? Lepo. Ajde da vam gleda. I tu Hasan. Kalatu mi gelender prima. Kino. Разкладнието. Замисли на кана Месију му Исус у средину. Замисли. Значи, това и само е пример. Месију му Исус у средину, акава млочало и акава млочало. И онда, дали нека кера разлика измеđu мене? Somислени. Ако Исус не кера разлика, со самен кера разлика. И тема љубовно дело. И ако ме више, ка представи нама се рек особа верни, која вавани канџери, која служи на видела. И ако кава оправо Хасан, кава јулеја се суđенелне, и ако ме више и пажња и више љубов управо Хасан, и више воли наве Хасане, а одбаци наве Лео. Шо не нека нам? Дали е истинско и право љубов на дело? Сосе. Зато со ме, а кале више води умлестра пажње и више љубов си каđуме се, а кале ова кале одбацијуме. И напоказјуме се љубов на дело. Сосе увек керам джијата, канџирију. Црква Божија. Керам разлика и керам подел. Баш када мене. И Библија пенела да Исус волин джаме. Пре него со амен волин джаме. О Исус амен лично волин джаме. Поверуј на това. Нек въздел пе възстава. Нали кавсари не ги възстава. Поверуј на това. Пре него со амен волин джаме Исусе. Ова амен волин джаме. Вазден тума не възстава трика. Амен. Алелуја. Со се кавава кера. А два и доказ да заиста Исус волим. Амен. Палјане на дроната да усипа. Со се мало прелиум пример гледаме. Зар не издичува, палјалем, аджијате. Увек кера поделе. А мени Библија не си кавал поделете кера. А Месијам јек народо и јек требате ошумамо на љубов. И љубаве де влесли, не требате делинала. Само je kea, nego sa vinenca, sa celom crkvom. Sa celom crkvom trebate podelina, sa voljubom trebate podelina. Dalo Isus висинџак по крсту. Јел на висинџак? Висинџак. Да не ли тој свега тога показете? Љубав. О, љубав те навел Исусе, не би висинили по крсту. Не би трпинија дала круме од такале, те живела си ке години. Не би трпини, апсолутно. Али бари љубов према Ламанде и према менде сариненде синало Исус. Дујто, љубов на дело, када ва пелјален. Нато бацина е кевеле, него када ва требате поздравинаме не кевеле. И пре него со капоџинам. Или то тли прав, јангло тли пен, бакерле се у Исус во ливиту и одевелку ја во керле се. И кади касави атмосферата. Шарите ке не бъде.
Ajmo te što nam, ajmo sad i ne. Не моли. O Isus molini tu me. Pošto vak je džamo Isus molini tu me. Pošto vak je džamo Isus molini tu me. Jel tako? Ajmo te što nam sad i ne. Pošto vak je džam o Isus molini tu. Ajde makar te palesete penjake, nadeva formalno tevo, nego iz srca me voli na. Drago mi je. Blagoslov svetonosni Marko. Niki na kada, sabija kada atmosfera. Jer Bog bole. Zato su boli najčevere. Amen. A napravljamo je penjale na vamali kanđerina. Sa šojaka pozdravi namen, na caja penjajka pozdravi namen, a dešenca te na pozdravi namen. Odaka na apeluj navan petu mende. Bilo od ova tik noćavu, bilo od ova baro, tu mencijen dragoceno, angle da vlesja kagre, da vleso lepsi. Ajmo te pokazi na dva ljubav. Ajmo delati. Нема гап те причина, да човек ствар пренего служинава на кеја тема, пошто е 8 март така. Нека благословение одевала пред нjen посебно. Жели начин ги благослови да влезе. Амин. Дики на кана. Јекала само приде. И истиното приде. И Сара, која си не, лако ромоавна. И Библија пенела. Да у свему служим джабе си. Ако си јен, праве да влесе чаја, ту мека следине не сара. Али пред него со слави джуме да вле, и осети умангено да лоте предапни. Ашунин ту манеро мен, понарочутно кола водина и кандири. А остало и текако валяне ташумен, ту манеро мен. Јер сосе, он бринине тута, бринине петута, пене, на пена прала, него директно пене. Бринине петута. Когод на покоринето те ромесе, велима директно Исусесе на покоринето. Когод си кавал тутором, ма кера кава, а ту намерно кера два. Велима да ту дефинитивно нашуне директно Исусе. А кавал се ти упева кера. Когода шуна е джувли пероме, а да ором водинила, а на право дром. Требате шуна. Требате шуне. Jer hvala je devlese koja je malo pastore u Sašo, neka благосилено одевел Изабелијава. Ме веруна чврсто да Изабелијава дела. Кого да ме на покоринам на веса, почевше мanu. Лично Исусе се на покоринам. Jer baj pravo ljubav, kad pokorinamene pastorese starešinaci. Ugod pokorinamen, lese, pokorinamen direktno da lese. Jeste iznad svega vrhovno develate, ali devate pokorinamen. Соси Библија пенал, покоравајте се вашим старешинama и пенал дека ваша љубов буде истинita. Амен. Јас ја спремам пенал читам. Пенал улази на и прво тачка пенела џате. Права љубов е на дело. А вада лазини пе прва посланица Јованова, 3 глава, 18 и 19 стих. Ајмо те шу насредне. Прво посланица Јована. 3 глава, 18-19 стих. Дечице моје, да се не љубимо речју ни језиком, него делом и истином. И потом познаемо да смо од истине и пред ним тешимо срца своје. Амен. Амин. Пенел, kad će ti napravim gemena. Dečице moje, da se ne ljubimo rečima
ни језиком, него делом и истином. По томе дознацмо да од истине и пред нима тешимо срце свое. По томе знамо да смо истини. Пенјален пенал, ако вас стих директно пенал, чаворален пенал, мало ли немтумен пенал, речима, нити језиком него дели. Буд пути амен само језиком пенал. Покала не воли на, туđe neko voли na, a katar su džana, na ne samo jezik, penal. Džaneli su i bitno mlodena. Ова сува кере језиком, на само речима, него делом те волинете пале и тлепења. И кај кело народот да заистно мен делом волина и кевере. Верујме да таа го девелка спасени бутене верујме. Јер љубовна не само речима, на не само језиком, на не само наđена сарте пенавеќ, него и дело. Сад века си каваме палесе љубавно дело. Ако му пралани потреба, нека и ковал да се аносуства. Ако му пал, ани неволя, мека джавка тешинава. Time da me stvarno si umleja, da vas koja su osjetilimo, ali i mene osjetimo. Zato su međa nam dao ljubav na pokazini pe samo rečima, nego i delima. Jer тука поможете, пралајте пења, ако ту стварно волинџалне, ако на волинџално да се милно сустре, нека джако хабринеле, него ајде мукле патиника пене. Ма со интересираме мале палеса, со интересираме пењаки, му не патико, ало дивале донес кавалме пењаки. Аме си ам црква, црква народ, живи народ. Дало одевел дживдо, одевела ко дживдо, пазиме металаваки. Дало Исуса на мен. Очакуваме, дало Исуса на мен. И Библија пенал Духом Свети му Исуса на мен. Онда, амен, накава муле верници. Дживде верници, ако джидо Исуса на мен де Духом Свети, амен, дживдекава и ка показина джидо помазање и джидо љубав. Машкаро хајла и машкаро пења. А накава, ако оправи пенал и туга, ме код бацинава. Или код бацинава. Ако ме кале треба помоć, пример, било со финансиско или наđена сара, или треба да се, пример, те поможинаме, керово кер, или те купини нешто било со. А те се опинјаваме тогава. И ека ведеси. Джавека и уповато. Ако ме јави. Мерко волина, ме палеко штаве си уповато. Зато со љубава на манде, зато со мене магатем, само речимате си кава љубав, с мене магат, само језиком те вакера волината, ме магат и дело те показина. На само мен, сега не мен треба да два дело те си кава. Амен? Амен, црква Божја! Алелуја! Пенџами прва тачка, пенел, прва тачка треба да волимо еден другога у дело. А и друга тачка, пенел, ако немамо љубави меѓу собом, свет неće да позне. Ако имамо љубав, пенел, свет ќе да позне. Ако и си љубав, да лесно. О народу кај пенџави. Кова народу, кова сило на свет. И заиста, ако сило љубаве да на менде, о народу кади кен. Ако меѓу мен, а менде стварија со наваљани, онда накади кен. Ајмо те читина. Прво Јованова 13:34. Си го 5. Евангелие по Јовану, 13 глава, 34. Значи, 34. Ново вам заповед знае, да љубите еден друг као што ја вас љубим, да се и ви љубите меѓу собой. Значи, 34. И што да рекана?
Нову вам заповест даjem, да ljubite jedan drugoga, kao što ja vas ljubim. Da se i vi ljubite među sobom. Po tome će svi poznati da ste moji učenici. Ako uzmite ljubav među sobom. Od 35 da čitamo. Дике на края. Од девел пенела кате не ви заповест деламен те болина јекавеле. А и Библија пенел и стару заповест. Водите еден друг. А кај не ви заповест која деламен у Исус и пенел, нову вам заповест дајем да љубите еден другога, као што ја вас љубим. Сасо volinggiao Isus a me e agiate a me che avere te volina. Sara dva ljubav te volina. Zato su Isus dinđa po životi a menge predata. I stvarno si kađa ko ti Golgota kova so pravu ljubav, a da ja ljubav na si ne ljubav sa so a nekava sveto eros i nego da ja ljubav si ne božansku ljubav. A не е любов стварно о Исус да заволијапе на Бог. Замислен о Исус само царство синеле и те владини 12 племена Израелеви и буд народот владини. А о Исус одлучини, а велики пул и волини плен народот. И дел по животи због јег грешни. Само јег да посвети наме. Сетинето ми, јег душа sa leve strane kad se nekovime i sa leve i sa desne strane. I onda kakva Marel muje da влезе сусеси. Ако ту сем човој да влезе, пенол соси на спасине тут па и јаме. А кава пенол, земја да натаро Исус. Исто казна би добине. А ме заслужјаме, ама ли казна. Али од нас заслужјаме. Че нели да нико би ја дотевала на свет. Само кога дуи грешници. Кога си не разапиваме. Да у Исус избогледе да дуја. Шо не така? Да у Исус избогледе дуја да дуја. А шо џерма пажда? Ма водиме пажда у чаворе. А кога свако лафи се лопо мазиметра дуја. И без свако лафи верујнема да очекујната дуја. Тела. Onda je krenđam sa leve, je sa desne. I onda je penala se kova. Zar se ne bojiš Boga? Što ne nekada? Seti me se Isuse kada dođeš kao kralj nebeski. Soprenđao su Isus. Obećao danas ćeš da budeš sa mnom u raju. Дало Исус од бацинџа, а кале кова презнаја. О Исус волинџале, без обзира, пазине. Наđена ко разуменето мен, али ме врло добро разумене. Особа која и разгуби, он шај му даđа, он шај ке đа обисно, он шај đорđа, шај отиминđа, шај марđа. О Исус, по крај, предава се. Нека спаси нати душа. Ал даđа не соси. Зато со опрезна ја и предја. Сети ме се Исус. Дали ово шуđаје Исус еси? И Библија феналом ги да шуđа Исус еси. Само предја сети ме се Исус. Кого значи особа е пенел дело месију. Пази, толико грешно мануш и о Исус заволинџале. Причината на љубав. Причината на љубав на дело. А да лесна причина. Дало Исус на дело покажинџакале разбойникоси. Или на неделикоси. Чунема пењане пелјава. Дало Исус а на дело покажинџа по љубав. Kad penđa, a kava razbuniko, setime se Isuse. Ili na dženeni Bibliji. Dženeni tu meni Bibliji.
Па ајте што натове пинјале предале. Причинен манца. Или ме погрешно питање, господине? Погрешно. Кажинјале се љубов, ке пинјале се дека легално пева. Ако покажинјале со Исус љубов, со се не покажина мен, ама не пхањеги, ма не пхањеги љубов. Причина љубов на ден. А вани канџери, сте ми си не италијанци, француски и немачки наđери. А јек ќе причина. Морате ма ке наваđава. Пенјале и прелјале. Лично ман, са их слуге да лесо два дукала. Kada vama ni kanđeri na pozdravina ne kevere. Ela ispramoта мен. Прво мангекла и sad i negdje tako. Ljubav Božja treba na delu, a ne samo reći. Ljubav Božja. Ljubite jedan drugoga, kao što ja vas ljubim. Po tome će svi poznati da ste moje učenici. Pesostea menca pingerao nado penale predavno. Time, soka voli najkevere, soka grli najkevere, soka so zaista kad si kavat dava ljubavano delo. I on narodu kad ih jel, da zaista voli narod. Почати ме ли дава на свето силу. Си, ali ne božansko ljubav. Pazi mi, len sad i si ljubav, te nada brojnako ljubavija i si. Ali na nelem njeg božansko, kova na nelem vrhovno. Ali a meni sime nadal. Ali ajde, te pokaži nale u sto višem ljubav. Na umanjem ljubavu, višem ljubav. Da bi ti htjela tava narodu zaista da na men du Isus. Glede kraj crkva, kraki crkva u Hasove kraj palja i saninetu men. Glede grli nempe. I ti su boli nempe kad nekde. Kad te neku šempe, neke nempe boli nempe da ven. Ma kađavi medake, sose, i si ljubav, medaka kardinale. Недостаинина доседава пенјане предавно. Недостаинија каде светосе. Али ја мекат ка си кавал љубава ви. Джа не ви комор народо велю нема кавел. Зато со Исус љубав и о Исус ка промуцарини ленка е песте направила менде. Него и амен. Те джанен амен. О понашина Исусе. Амена си јави Исус. Али о понашинала Исусе. Со се пинџао Исус. А кава? Шо не некана? Со се пенатми ги опонашина Исус. Опонашина Исусе. Ако Исус пинџа, пенел, будите пенел савршени као што е ваш Отец Небески. Ка се пинџа само корпору песе или аменџи? Значи напи аменџи. Со седава. Те веламе карактеристики Исуса Христа. Не са веднаш јавенаме карактеристики Исуса. Ама кога со дијамено дела, ајмо те покажи навод. Али со дијамено дела, љубов. Ако Исуса наведе, по љубава те, само треба више, сто више те пружина. Машка да бенде. И Пенела, по томе ќе сви познати да сте мои ученици. Ако uzmite ljubav među sobom. O ljubav na ne ljubav, veka naka daveha sa ne ljubav, a o mangi naka daveha. Mal očekuj samo ljubav, nego deni ljubav. Buđe ne, očekuj ne samo, opal starešina, opal pastori, opala kava, opal na, nego pokaži tu ljubav, ako mu je ljubav. Zao Isus penđa dajte i daće vam sve. Sad kade, ako je si tu ljubav, ne, a neka da tu plodnu ljubav. Zato su Isusa džak penđa. Amen? Amen. Si ti dao mi nešto? Ajmo te nas sad, smirinete. Ajmo te
Čam, ano 3. stih. Efežanima poslanica, glava 5. stih 2. Корак и брзо не четини. И живите у љубови, као што и Христос љубио нас и предаде себе за нас у прилог и жртву Богу на сладки мирис. Амен. Амен. И живите у љубови. Као што е, читај полон сад. Као што и Христос љубио нас и предаде себе за нас у прилог и жртву Богу на сладки мирис. Gdje ne li su označeni ljubav. O Isus pokažinđa u ljubav, čak i je žrtva, ano slatko miris. Pokažinđa. U to vreme dela pe žrtve, ano stari zavet. I time on zadovoljnje devle. Ali u Isusa vi pravo žrtva. I ja pes, sad. Sad dva radili pe kroz ljubav. Na ne ništa blizu ljubav. Blizu ljubav, a dike neka nam. Те раздрасина, те би разуменена, те би сватинена. Ако е гром и ровни, живине, шарите установи у брак, ако наволине ми кеве. Нашу напоме финални нас. А требало би да мише. Ако наволена е кеке. У брак. Джате, о Исус волин джа. Já nem dá men sarine ano brak si. Sarine. Gio oterne ano brak. Já nem casa si ano brak. A me si ami nevesta. Da li Biblija prenela da si ama meni nevesta? A o Isusa malo žene. Tako. I onda kamen treba te vam verne kase. Amare, gospodare Isusesi. Sad treba te vam verna kroz ljubav. Sad kroz ljubav ако на небе љубав, чуден о љубав на гониџату ме, те мене не канџиви. Верујте. О љубав на гониџату ме, те мене не канџиви. Исто Исусе, бурно линџами. Ја два љубав покажинџа стварно, и тија пес, и на гониџава, те беа, ја деа љубав, огромно љубав. Сињаве. Према менде грешне, prema momente nedostaje, prema momente je bila živina 40, 50, 60 godina, 70. Ало? И Библија че не се опира. Да мен се служиđan tako. Da men se служиđan tako. Ali ало љубав. О краљевску љубав. Ало. О царску љубав. Кога сао краљевија му е. Садихе по трулење. Ali je краљов. Кога е вечно љубав. О Исус. Никаде ди катрулење. Воскресинџал тритодиве. И лесно љубав вечно во век векова. Јајмо те поринарва љубав. Јер два љубав вечно. А два љубав на не 100 година, 200 милион година. Вечно. Нас само ки пуј, него на јупе. О љубав е да вас уготови. Е љубав Господња, мноштва грех покрива. Дали покриви джал да верували грех? Бог пути грешни джал. И ов покажи джал кроз прижртва, покривјаване. Сам покривјаване кроз плона, кроз оприлог, кроз угодно мирис Богу. Ов си не рова. Слава. Она особа која љуби браće, но она е упознала Бога, а она кој не љуби nije упознала Бога. Кај ќе ти нам одва? На Лозинава 2, Лајани 1 Јованова, глава 4 стих од 7 до 12. Шарите 4. Значи глава 4. Од 7 до 12. Тако. Драги мои,
Волимо еден другога, jer i ljubav je od Boga. Kogod voli, od Boga je rođen i poznaje Boga. Ko ne voli, nije upoznao Boga, jer Bog je ljubav. Ovako je Bog pokazao svoju ljubav među nama. Poslao je svog jedinorođenog sina u svet, da kroz njega živimo. U ovome je ljubav, ne u tome da smo mi zavolili Boga, nego da je On zavoleo nas i poslao svoga sina kao žrtvu pomirnice za naše grehe. Dragi moji, ako nas je Bog toliko zavoleo, onda smo i mi dužni da volimo jedan drugoga. Boga niko nikad nije video, ali ako volimo jedan drugoga, Bog živi u nama i njegova ljubav je u nama savršena. Amen. Amen. I njegova je ljubav savršena. Тільки на канал. Ljubazни, da ljubimo jedan drugoga, jer je ljubav od Boga. Svaki koji ima ljubav od Boga je rođen. Почав. Дали твърдине да сям биянди трудно? Джанекът едно пе биянди, наново роđen. Една човек на ало, да разбиш. Никодимо око Исус, пенел, касе, сад мето джинавано царство да лесо. Onda ko objasnilo je trebate bijanđove nanovo. Ako nas ja nanovo rođeno, onda ще uđineno carstvo da su tako. I svako osoba koja je nanovo bijanđi ovite rodelanci. I o ljubavi da leso naleste, i o ljubavi da leso nalate, i o poznatim džajde. Što nekako. Jer ljubav od Boga, svaki koji ima ljubav od Boga je rođen. I poznaje Boga. U čatu, ako na netu ljubav, je li upoznati džami je bilo? Sam ako na netu ljubav. Tuđa netka je najbolji, međanom je najbolji. Ako na neme ljubav, maškara meni, onda ne upoznati džami je bilo. Niti znamo penal sile Božje, penal varate se penal, niti sveto pismeno džane ništa. U ljubav je devlesu. Na не само љубов. Силно небо. Можда рица оштрово причина. Сосем оштрово. Тебе свати нам да заиста треба љубов на шкарамените. Енел, која особа, која сила љубов, ово познати јајде и таро девел бијанди. А особа која на нела љубов, на нени бијандини и роđено трдела и на опознати јајде. Упознајавија мене да бъде принявам. А со се изабрали заиста да си хвала адвалили. И буд пути отбаци нам. Емануше. Амен. Ако ме само молим джули, пан джеджене, кобор си амане. Си ам сарандаđe. Ти ам да не мора. Не мора саранда, али сигурно тријам да си. Ако волим джумпан дженджене, ако сијам тријам, кај па на бишупан джене? Со се го керава када. Ако ме волим джумпан дженджене са, а бишупан джене, му клонне на волим джуми, дали ме опознати умеда? Те почату ли дала опознати умеда? Да. Со се, зато со панџен и ума бишу панџен на волина. Дали увека мен цари особа страна воли нас, а джиате, или треба свако дете воли нас? Джене со пенели биби. Волите непријатели своји. Волите непријатели своји. Па камо ли мот ало болан кланика джене. И ту мен педага питава. Управа искрено во кеви да воли нато. Зато со пренего со волим джуту на името Исус. Замислите, канал Исус, волите непријатели своји. Со се буд пути, локал, тук е непријатели. А че некој се не два, лично джаво,
ама не пришли. И Библија пенел да од џаволот ама не пријатели. И кога врвин и се ини гуспари. Па сакија, сако, овна не фино, ојна не фино. И Библија пенел сваки ќе стати и даки одговор за себе. А ми смо дужни да волимо еден другога, чак пенели да чинимо чашчу еден другога веќе од себе. Амен? Ја да ја чаша, те надала джијате. Туте е веа катето прала кате. На, туа катете ле, копатос, а те прале. И те стварно речопе да су. Чините чашчу еден другога веќе во себе. Ако Исус джанга по животите да, ако Исус си не понизнал предава, напреđувакава и е пути, скоро когод проповеди нам. Ако Исус си не понизнал до саме крсти, и не го нинджале о љубав, да го понизнал. Сосемен те дава. Е кеверес. Jer te će mi najkevere povedane. Jer je Biblija džarpena u Svetu pismu. Po tome se pokazuje ljubav Božja ka nama, što Bog Sina svoga jedinorođenog poslao na sve, da živimo kroz njega. Ovo je ljubav ne da mi pokazujemo ljubav ka Bogu, nego da On pokaza ljubav ka nama. Na pokaziđavаме prvo ljubav prema odevел, nego odevел prema mene. Amen? Amen. Odevел волинđаваме према. Odevел и предо ljubav. Odevел на не. Дали неко искрено, ајте почакаме, дали неко би сумнини да е девлена нелюбов? Дали неко би сумнини? Сачувај Боже, odevел и предо ljubav. Ali ponekad im, a mena si imam prva ljubav. Ajmo da te dozvoli da ja ljubav. A da ja agape ljubav, u Duh Sveti ti zlimim to mene. I zaista te voli najkevere. Te voli istinski i božanski te voli najkevere. Нас само девелто е прала и здраво да се види. Од девелто е прала, дженека, като прала, а ни најбари агонија. Като прала ни тешко финансиско криза. Тади го прала. А не само девелто е и готово здраво да се видим. На пењана преляна. А месијам одабериме. Джанели сосе. Теа ба благослов je kea vereseni kanđeri. Благослово право Хасан Мангетава, благослов Мелесе и Саринеге je kevere se благословани канđеритава. А на те вас потицајде. Одевелна изабери, ама испотицајме това. Него благослови kevere се. Амен. Amen. Благослов принјавам и kevere се. А джанте одабери амен. Jer so se odevela. Da moj Isus si ne blagoslova meni. Našu natome crkvu Božju. Da li o Isus si ne blagoslova menge? Na samo menge, nego cele svetose. So preneli pen za celo čovečanstvo. Pa sam nakava blagoslovi keveres. Ne šajte penal da malo pastori blagoslova kada kandira. I šajte penal slobodno. Джана да благослов баро препреминил девелото зверство. Али са, ајмо те дале думоко за љубов. Ајмо те дале леđа. Ајмо те джам лајан глав. На само старешине. Него и тумен пењава и предава. Одевел на изабрија само и старешине. Одевел и тумен да изабрија на два љубов. Ја на два љубов те уклучи нами. И те джам, и те победи нам. Зајме девлеја и зајме моле старешине, моле пасторе. Дозволи на една од љубаве да влесу. Те разпластлини пена марегиле, а джар мощно и силно. Алелуја. Ајмо ка четина прво Јован, а друга глава. 9 стих ка четина. И е краја се заврши.
6. Може. Ko govori da je u svetlosti, a mrzi svoga brata, još je u tami. А шуѓаме пињано прега. Кога џамалица хор, теле. Джанесој хор дуби. А кој говори да je увидел? Не да у светлост се да влесе на туте. Нали да у светлост се да влесе а на мене. А со си задали мрзинава предај. Ама не предај. Дали треба, или другим речима, дали треба, а не ек мануш, теа вел, мржња, а не ек верни, за човек Божи. Дженели со се, зато со ово вернико. Зато со ово вернико, сама реч пенотки е вернико. Вернико преводу значини, одржини да влесова финоса. Трудини преосвените одржини да влесова. Kad vakedi verniku. Da li moguće da vел mržnja, penel mrzina vrata svoga? Pene kao mena dženate mislenat. Sari jengim. Pa ni mu ne misle na dženata, tako? Odivod dženatu mu ne misle sava čoveka. Eno su dženata. Ako mrzinđate pale, Бога им ту премајнат. Ако нас јаном да разчишчено односи, ја те принјајте тале, джаро да туште, понизим, ко време, jer nikada džemdope je malo, ali divedi kemota i sagi nunta. Mislim, završen džumo život. A me si on gostio keka ja kupinjana predam. A mena si ja nađena večna. Večna dže nekaj to. Koji govori da je uvidel, a mrzi na svoga brata, još u tami. A koji ljubi brata svoga, uvidelo uživi. A koji ljubi brata svoga, uvidelo uživi. I sablazni nema u njemu. I sablazni nema u njemu. O ljubav, nakon sablazan ne kanđeri prijavljati. Сложението ми маца. О љубав, наканал саблазан не кажи. Замисли некава бар 500 кг. Викет на средина. На джумијек стена, која и 20-30 кг, шајта въздава. И не се обхвали. Тешко. Ауто си. Ауто. Слава. Замисли кава марокал, сърсо есте марокал. А марокал. Шуреме ке некоја сами илустрација му ја прела. Овди келма сара кушак, а овджано да си проповедни. А ме съблазнуваме. И не се опирали Библија. Ако неко съблазни од ових малих мои, болje му би било, пенал, воденички камен, пенал, да узима око врата, пенал, и да се баци у море. Дже не се одначинема. Буквално. На најдра илустрација да сарте пенат ми ги си болника. А кава е истина буквално. Да треба бар, те лопесите продал пред. Ама море и темера. Шето да се со се буд пути съблазнина е кеве. О љубаве де влесо, дали кад дозволими те съблазнина е кеве. Напињаме пред нас. А мене си јам ти те съблазнина. А мене си јам бих мен те волина е кеве. Амен. Амен. Али тешко манги, почевши мандата. Ако ме съблазнина од калетик не. Тешко манги кеве. Ја накава ви спрно глодава. Болим бија валамо ге воденички камите пандал, педжум. Кобор педжумо која киле? 500 кило. Замисли да това пари 500 кило. Чивама ге, дал ше тиктува второ море защити. Веќе то не навлеја сосе англосу. Джарте пењава предава. Свако ко съблазнини, ман, те прелете пења. Да, заиста треба. Јеј две, када му од велика делови. Ајмо те дозволина.
o sabrazu ime Isusa Hrista. Хаджо, вече любовта му. Мене мъграте съблазнина за това. Апостол Павле е пренал. Ако ме тале съблазнина умастеха, накаха, сосе, ера дава, кавел спотицали, kad si dal pretaribera. Сосе, ера ако умас съблазнина матърно пал, менака служи на легиза. Апостол Павле директно предал. Мас съблазнина не краде. Ти ме предал. Ако у това време хаде жртва керджея нарdo и онда ко апостол Павле лафтро мас. Ако съблазнини го своя мас, мака хаос. Ако сметили бобане не се ствари. Или било кастумен. Ната кера. Сос. На мага спотицените вай керелес. Мага умешто спотицените вело любови дръз. Амин. Менака причина дали, нека благословите. И опитање чолерат. Семена љубов. И ако и Симен даде дава љубов на дело, ќе не ли се века Сукинджал даме светлно љубов. Ако воли немо, ка воли нафтот. Ако затребаш ма ги нешто, ето како. Ама ти шукар. Материализм. Ако треба ги нешто става, шали. Не треба ги нешто. Лjubi, брат. На манганите ти капа. Ма на манганите те поздравljamo. А джанеле се Исусе си люби. Пазine, ovo linđao kolara za pinđer. Džina su pinđao. Hoću prosti ne znaš. Kad ne bi vola Isuse ljubav, ja ne su ovi ovo. Ništa tako ne bi se vola. Ne bi vola, ne bi anđela, ne bi džala po krstu. Ne bi se nola oča prosti. Sosa dolese su moranđa, pinđali ga prosti muče. Na, dolese su ovo linđa. Amin. I Jovanovo, 3.18 Penovo, ne volimo rečju, ni jezikom, nego kako? Nego delom i istinu. Ajmo te vama duša, polaboli ne. Lana pokaže meni ljubav samo kad treba nešto, samo kad mora. Pokaže na ljubav u kolesa koja šukara mencer. Pokaže na ljubav za mare bližnje. Koja je mare bližnje? Коламо душа само кој на хеп. Свако кој е потреб. Чак е која на не потреб. Ови маро ближни дужли си ам лесете си коламо. Со пенало Исус сарка джена да си ам лесе ученики. А? Сарка дженелеве норм. Према од вас шукару раваме на ваки црква. Према од вас одикераме свако неделя, свако четвртак ваки служба. Према од оваца да кераме со одина слави направи. Едно по љубави ќе знате да сте мои ученици. Амин. Люди, намелите вама душа познате премало љубов. Свако песен е кој говори. Свако песен е ратни пучко. Према состе е народо манџано. Јајмо те вама душа, те почина. Ако си ама нуша, ако си ан мануш, која си као љубов, која трудин опет е женом супер, само настави дали да ми бъде сумно. Але која риечи дан, не иде на прошлост. Ако неко може да духавджату, па и дан данас, вашите кера да ва корак от иджа гладен е вле. Ера, опрости. И волин джио крај, јеро Исус волин джа джио крај, да око крстовик. Amen. И ајмо прави пенете, ова о која црква јектаро е та, со синела љубов, со сине Јаков. Мангете ве шукар, мангете ве право вернико, мангете те напреду и не. Почните во не. А дженели котар почина во љубов. Тут китаро хе, тут китаро околина. Дароману шакола и туе. Тар почина во љубов. Сокад можда некој повреди нога. Дали та треба да се хвали? Сокад некој може да и наволи, но амен, дали амен морате воли? Со мисли.
Несопено, по овоме знамо šta je ljubav. On je za nas položio svoj život. Stoga smo i mi dužni da svoj život položimo za braću. Amen. Ca să fim dužni, gleda fără penate si kao ljudi. Dužni sam samo polemon pengi kola meni volim. Pa će nena menje sad manu šaf prino, ono koji volim ono. A da li prino ono menje možda kova manu školarina? Vidiš i na. Ova iskren. Budi polakše te voli, nema duše kvako i tvoj. Ajmo te vama na šta te voli, na kolenko možda, ali teže te voli. Kolaj možda pare za ko ljubav. Kolaj možda lengu karakteri paro. Ajmo, ma gdje te ovdje volno? Kaži tu prvo ljudi. Ma gdje te vol šukartuja? Pa tu ne šukar prvo. Pero, dragi moji, ako nas je Bog toliko zavoleo, Te pričom nešto, šta je? Šajka neka završi. Vaš. Dragi moji, ako nas je Bog toliko zavoleo, onda smo i mi dužni da volimo jedan drugi. Dužno si nam pravi pene. Nas je jedan dužno za nesave ver stvari. Nas je jedan dužno među nam su se so veći. Dužno si nam te voli ne. Ko bor god neko te povredi nogu. Ko bor god te notke zlonu životi i loše. Volim. Jer o ljubav promeni nam sa. O ljubavi bud baro korak ono životi. O ljubav. Sanaka. So se penom, a sada ostaje. So penom, sada ostaje ljubav, vera i nada. Ali taradala trin, so penom. Ljubav je najveći. I ajmo te srcu priđum. Vama nuša kola volina. Kola da prilike neko, verte volina. Jer ako nas jama nuša kola volina, onda nije to neća. Jer samo develi ljubav. Amen. Amen. I pena. И си некако правоциринто и на то се. Dobro. Ако си тути, а къде какви динамите вине, не краля, не краля, къде. Сой човек, а ви още те пребаценени. Evo vez. Da li Isus peđao da mora životi kao lako? Da. Da li je ovo hrišćansko put lako? Tu za ne stavim mahal. Džanave sa. Za ne. Džanav sa. Ali pazi na, ne sam ti koja uski put, kako ti džak ti je pravo da. Je usko drumu boj paro ti krok nego koja široko. I blago meni, dok sam ova usko drumu. Jer so pe non è vero da uno šakao li, ne nekad ka žena Isusas. Na, se non ka proboni, ne tu ne možeš. Ka keret mi je kala stvari. I ako kerena da vas stvari samo keren, tu ova radost od želem sosi. Od ovaj znaku da služi ne, od ovaj znaku tuki da se janko pravo drumu. I pene, samo treba ti više to kabinetom udara. Te pene devla hvala tuki. Žene sosi. Me voli nama. Super, džanav. Me voli nama. Džanav. Ali ajmo te počinajte volina. A samo te volina. Te počinate volina, jer i ljubavno odbari promet. Te natjera ver propole. Te nadu da i na ništa ver. Ajmo te, a vama nuša. Kratko jasno, kola voline. Nebitno koji soji. Šajte od tlom najbaru dušmani. Volim. Džanav da tuk je izazov. Džanav da tuk je paro. Jednostavno. Volim. Amen. Amen. Deva hvala ti se. Slušaj, ne devoj si stišu na to lasno. Deva hvala ti se, deva da tu podsjetineme da trebate volinana. Deva da meni racar tlik crkva Isuse Hristo odluči na te volinana, deva Isuse Hriste. Na te vama nuša Isuse Hriste samo starolapi, na te vama nuša samo kola pričinavešti si kavako deva Isuse Hriste. Deva tu damek snaga kad na kako pare situacije. Damek snaga ti si kava ljubavi ko pare situacije Isuse Hriste. Deva molinatu tu ava mecar deva kak god na kamen je parao u životi. Kako da mi je paroti si kava ljubav. Kako da mi je paroti si kava tuta na mende. Deva rat molinatu tu te ove mecar Isuse Hriste. Deva Isuse te nadozvoline
Пут више терете кираване го слушај дела. Дела и рад молинато тява црква познато према љубав Исусе Христе. Дома нушакат кади кена мен, капененда ти кен тути Исусе Христе. Нас Бога менде, веќе због туте Исусе Христе. Амен молинато дела. Туте разпростинемен ано мир, ано благослов дела и тло мир дела, нека вола менгено живот и менгене породица Исусе Христе. И тло на нам нека прослави ме и узвисиме, а канајно цело вечност Исусе. Амен. 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 Кале и служба завршиме. За молинато само покате молинамен беше пембаше зохала trenutno su reki bolnica, иш, a te молинамен te rodamo vas a stržala do to. Што стражава? Јано лето ме ги халате за програмата молинамен. Ајмо ту штата молинамен. Дело мене рата најзакрат учано пред. И рат молинадел Исусе Христе. Тук јано надел, тук је ове олаје. Дела молинато, дела спречи